South Africa sanibingelela ufuna ukuplana khona ngendawo ngibingelwa Thuleleni igama komduduzi ungamkhwanazi-ke sivela kwinhlangano Ithuleleni-ke ngaphansi kwengosi-ke esihloko sithi abantu bayagula-ke sinibingelela-ke singapha eMtuba sesibuyile-ke sizobheka futhi-ke umndeni walapha ekhaya-ke ngokugulelwa-ke undodakazi-ke udadewethu Sinenhlanhla Ukhoza safika-ke salenza-ke udaba lwabo ngokucela udadewabo-ke wayesicelile kuyena nangiseceleni kwami but-ke esasikucelile-ke kwi-South Africa nakuNkulunkulu ukuthi kasilekelele njengadadewethu kukhona okwathola usizo kokunye but-ke the sad part ukuthi-ke impilo yakhe kunokuthi ibe ngcono iba worse kakhulu ngoba nakwi-condition ayekuyona ekuqaleni sifika la kule asekuyona njengamanje ayi sekukubi kakhulu ngoba sekunzima ukuthi akasakwazi ngisho ukuhlala nje sesiyile-ke ngaphakathi sambona endlini but-ke okunye uyabona ukuthi iy'nsiza abazidingayo lapha ekhaya kunzima kakhulu ugogo nabo dadewabo nje kunzima because alikho ngisho iketela lokubeka nje ngisho amanzi azabekwe esitofini naso isitofu esinenkinga ubona ukuthi nakhona sithatha isikhathi ukuze sikwazi ukuthi-ke sishise kuphinde ukuthi kunzima ngisho ukuthi ngisho kwathiwa lo muntu njengoba egula kanje noma evuka ebusuku ethi udinga ukudla funeka alungisele ukudla noma kube kukhona ukudla funeka kufudunyazwe akukho ngisho i-microwave nganje ukuthi lapha endlini ngingasayiphathi-ke amakhaza njengoba kusebusika nje usimende phansi lapha phansi akukho ngisho ukhaphethi laphana ekamereni ngilalele khona isimo sokuthi uyabona ukuthi ukubanda nje kuphela kuyena kuphinde-ke kuzoba nganza kwethu-ke isimo sombhede la alele khona uyabona ukuthi ungathi ungaze utholakale lo mbhede lo okwazi ukuthi-ke onjengowacishe ufane wasey'bhedlela okwazi ukuthi umuntu akwazi ukuvuka uma kufanele mhlampe-ke akwazi ukuthi-ke ahlaliswe noma mhlampe efuna ukuthi aphoze ngaphezu anikwe ukudla ngoba lapha nje alele khona umbhede lo udinga ukuthi usebenze amandla mafuneke abanjwe ukuze akwazi ukuthi-ke enziwe lapho kufuneka enziwe khona kuzoba yi-issue ecritical kakhulu yamanzi amanzi akhiwa lapha yabo usizi nje yabo amanzi akhiwa laphaya beze ney'gubhu nawo kanti sifika la babecela ukuthi bayafisa ukuthi babe nojojo ongakwazi ukuthi sheshe ubalekele eduze ngamanzi kube lapho ngisho ebusuku nje kunzima ukuthi kube lapha ngaphandle kuningi nje nganje kwethu sizocela lokho nje e-South African ukuthi okwamanje sicela njengamanje impilo kaSisidade Sinenhlanhla ngoba ebuyile khona la ekhaya kuwesi kakhulu ngane zakwethu izinto ezikhona akukho ngisho imali yokuthi bakwazi ukunyakaza nokuthi izinto adinga ukuzidla akwazi ukuthi mhlawumbe zikwazi ukuthengeka noma mhlawumbe kufuneke amuve noma mhlawumbe kufanele basuka khona akukho ngisho imali yokuthi aqasheke itekisi naye kudadewabo-ke la kodwa-ke mhlawumbe-ke uzo-eda because abaningi abamazi kuyena-ke owathinta-ke uThuleleni-ke uyena udadewethu lo sawubona ma yebo bhuti kunjani saphila yazi yabonana-ke namhlanje ubani uzisi asibese hlamini yes ma ngikanele ngwadinkwami ukanele ngwavuma kwabani ngwavuma ngagumede yebo sisi ngagumede usisi wakho Sinenhlanhla yebo seswami ngokulamana komama okay sisi wami safika ngokucela kwakho sisi sazobona udadewenu-ke kwenzeka ukwenzeka ungathini nje i-respond mhlawumbe kukhona okuhle kukhona mhlawumbe okubi nokuthi impilo iya phambili kulesi simo sesibanje ngamanje kunjani dadewethu? Hayi ngibonga nayo kukhona okuhle okusakutholayo njengemali nothando nasinaka nje hlezi nje sibonga nje khona lokho nje usenabomakhelwane bakhona bavelayo nendalo enhle beze bazosisiza basilethele imithi nje kuningi kwavele kwaba lokuba ukuthi kube kubi ilokhu nje ukuthi bese ukuthi kuvele izithombe lezi engazona thina mina ngifuna ngithi usize ukuthi sesasizakala yebo emveni kwalapho-ke kusese sebamshayisa ikarati iy'thombe uma uthi uyangena ko-TikTok uyabona nje seyinto ebuhlungu khona nje esinye ngabona cabuza iNigeria so mina kwangiphatha kabi kakhulu ngabe ukuthi ngcono nje ngingasabuki nje ama-social network ikhona-ke engathi kwaba kuhle kwaba kubi kimi kodwa nje okunye shame kwaba kuhle siyabonga yebo njengamanje njengoba usisekhona isimo sempilo siyasibona ngathi kunzima kakhulu kunasekuqaleni yini enibheka ukuthi mhlawumbe ningafisa ukuthi nisizwe ngayo isimo sasisi njengoba senjena nje angazi Nkosi yami ukuthi ngathini
Ukuthi mhlambe sithole lokho esingakuthola mhlambe noma into ama-booster like amadoke noma yini into ezomenza ukuthi abe right emzimbeni. Nanokuthi singathola ukuthi mhlambe ngakuthi inhliziyo yakhe ivuleke akhone ukuthi nokudla adle ukudla ngoba ngesimo akuso vele. Akulula nje ukuthi vele abe right phela ngithi vele akadli kudla. Njengoba angadli vele kunale ukuthi vele kunokuthi abe right uzovela abe wese kakhulu. Kodwa besicela nje mhlambe besingathola noma mhlambe singathola nje uxhaso mhlambe lwemali ngoba nje kumanje sesenzile la mase sasitholile isiphelile. So asenawo senamandla ukuthi sesingakhona ukuthi sikwazi ukuthi sithenge into esingayidingi. Kodwa uma kukhona abangaba khona mhlambe basisize singacela kakhulu ukuthi mhlambe bangenelele ukuthi basisize kakhulu nje ukuthi athole into ezamabhusi kakhulu nemali-ke nje sikwazi ukuthi simthenge lokho khona sikakudinga ngoba uwumuntu uthi nje uhleli uthathe ngithanda ukuthi uthathe leso sikhathi imali ayikho. So sicela ukuthi mhlambe singasizakala lapho-ke. Okay. Okay sisami. Njengoba ekhona sisi kulokhu kade sikubala nathi ngiyabona ukuthi nithi akadli kahle and nidinga izakhamzimba ezingakwazi ukuthi zibuye zikwazi ukuthi-ke at least nokuvula kwenhliziyo nalokho kade ngikubala mhlawumbe engabe sengathi kubalwa yimina kuphela ngithi yabo lezi zinto eniy'dingayo and again-ke nokucela-ke njengoba ucela nje ukuthi-ke siyacela kulekelela abangakwazi ukuthi balule isandla ngoba njengamanje idingalayo idinga imali izinto efuneka zenziwe eziney'thenga. Ngathini kulokho ma? Hayi singacela Nkosi yami ukuthi sithole usizo lapho-ke basisize kakhulu ngoba singakhona ukuthi impilo iqhubeke nje manje isimo sikasisi siwesi kanjena singakhona ukuthi abe right-ke. Okay. South Africa nisibonile-ke nani i-condition kumavidiyo udadewethu asebhekene nayo esimaphila ngaphansi kwaso. Singacela nje kakhulu and bakhona abahlobo ababevelile ngempela bakwazi ukuthi-ke babanikelele ngemali-ke u-10,000. Namanje sizazocela ngoba njengoba sho ukuthi sibe sebenzisile imali and njengoba kukhona nje ezinye izinto ekhosade lokho eyinikelela udadewethu udinga ukuthi okunye ngaze kubona nokunye kwe-medication yakhe edinga ihlale efrijini-ke bebengenalo ifriji bakwazi ukuthi bawalithenga. So-ke njengamanje okuya phambili abasenalutho. Ngiphinde futhi ngizozama ukuthi ngicacise ngokulaphana emakhadini asebhenki nakwi-ID ukuthi-ke ubiza siphi isibongo sisi? Ngicela sikucacise lokho ukuze ba-understand abantu. Ubiza uSinenhlanhla Khoza. Kodwa lesi umama usazi kahle ukusibiza mina sibe sengihlule. Yes. Kodwa igama lingaqondakali kodwa yena yikho. Okay. Mhlawumbe ikhadi mhlawumbe masikhombisa ikhadi. No, ikhadi vele balibona livele silishuthi livuleke. Ngizama ukucacisa lokho ngoba nabafethu laba babekade bezomfakela imali baba nenkinga ngesibongo esasesivela. Kombe isibongo sibiza kuthiwa bani ma? Isibongo ma? Isibongo sikasisi Ngiyashenga uNhleko yabo. But-ke isibongo asibizayo lapha uNashweho okwacaciswa futhi ukuthi uvela kanjalo uNashweho ukuze ungagcini ukuthi usabantu ukuthi-ke hawu singabe sifaka imali ngempela yini. Cha, wachaza umama ukuthi-ke u-anti kaSinenhlanhla wayegane-ke uNashweho okuyibona-ke uNashweho nami ngisibiza kahle nabo obagcine bemthatha kuSinenhlanhla-ke beyohlala naye eGoli efunda kubona ngale wagcina-ke sebemzamela namatoho kwaphoqa ukuthi ashayelwe uyena lo uzothini njengoba egane u-anti wakhe u-anti lami ubaba kaSinenhlanhla base bemshala nge-ID yakhe kumkhwenyana ka-anti wakhe yabo lesi sibongo lesi noShehu Shehu ngazi kanjani ngithi yabo ngiyashenga but-ke i-ID eyakho uSinenhlanhla ingathusa abantu-ke abangakabi nolwazi olwenele kubona ukuthi banokudideka ngithi yabo ukuthi hawu siyambona usiyaphila kunje kanti akuyena ngithi yabo isimo sikasisi siwesi kunakuqala yabo. So-ke whatever wakubonile kwakukhombisa mhlawumbe ukuthi-ke usisi ongathi use-health usiyaphila uyagijima wenzani njengoba besho nje khona ngisho iphicture la khona ngathi uyaqabulana nomuntu yabo elakho negijima yonke lento le yakhiwa abantu nje ngezinhloso zabo abazaziyo bona ukuthi emakhanda abo inhloso zithini yabo nasihluphekile thina. Yes, sizocela usizo ngapha ngomuntu ogulayo bona benza bakwenza okwabo-ke but-ke from now on nansi-ke i-condition kade siyaphila njengamanje ukuthi yona update bethu asisebenzele yona leyo ukuze-ke siphinde sizocela-ke usizo ngane zakwethu ukuthi kunzima lapha ekhaya. Siyacela nje kulo ongakwazi ukuthi-ke anikele nganikela ngakho
uNkulunkulu uyothi abosize. Njengoba sibale nje ngibale niketela engibonisa likho Nama-microwave. i-microwave ngabona ukuthi ayikho i-microwave Basitshana ngombhede basingakawona. nombhede Nombhede ne-microwave. nojojo Ujojo yabo okwenza njenze ngizama nje mhlawumbe ngiyokhonza ngikhuleke lapha ngindaba ezitha ngizakusho amazi mhlawumbe ukuthi bake bafike nabo bazobheka ngakho isimo ekhaya yabo nomkhandlu wakhe mhlawumbe bone ukuthi ke khona mhlawumbe abangakwazi ukuthi bafake igxala abakhona lo mndeni lapha ekhaya because ke umuntu ngabantu yabo usizi likamakhelwane usizi lakho namakhelwane wakhe yabo yilokho nje elakho lokuvala sesilikhona likhona manje lithini. Hayi ngiyabonga kakhulu. Njengomuntu ongahlali kakhulu kuye njengoba ngichaza ukuthi ngiganile ngithola leso sikhathi engisitholayo ngiphinde futhi nginyamalale phinde ngibuye. Ngiyacela nje ukuthi konke lokho esikucelile kube ukuthi inkosi ithele umuthi kube ukuthi kwenzeke konke sokuthokoza kakhulu. Ngiyabonga. No. Nami njengothweleni ngizibonge nje kakhulu ithuba nje ngibona bonke abathe ngempela ke ba-responda ngekhathi sifika lapha kokuqala sizobe edaba likasisi baningi nje ngibonge kakhulu-ke nakena-ke uDr. Khoza uFajad u-Human Plumber onjalo Enter Herbs and Beyond ngoba namanje ukuthi size sibe la nje sikwazi ukuthi simlethe lokho esikuthe sakuthenga ekhemesi izolo okuthiwa izinhlungu nakhona kube uyena uthe mfanazi nathi imali ngithengela usisi amaphilisi enhlungu yabo konke kasebekwenzile-ke lapha ekhaya nabo bonke asebethe balula isandla lapha ekhaya basifaka ngeke ngibabale ngibaqede bonke yabo nibonga nje nonke South Africa ngempela nathi into yangodaba lakadadewethu namanje sisayicela imikhuleko yenu sisayicela iy'nhliziyo zenu ezindleni zomnene nesihawu nekulula-ke isandla because sithi-ke iBhayibheli sibusisiwe esiphayo kunesamukelayo. Mina-ke Mduduzi Mkhwanazi-ke ngaphansi kwenhlangano Ithuleleni njengoba ubona-ke naso iy'qubulo zethu ziyazisho siyacela nje kwabantu abakhulayo ukuthi sisuke siyacela nje usizo namanje sisamile lapha ekhaya ukuthi udadewethu sisamcelela usizo. Mina kanye nethimu yonke yakaThuleleni siyabonga. Nisale kahle.